Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye no buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure mwe rugende bakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku muyingamo kuri uyu munsi wa gatandatu w'indwi kugenekerezo rya 27 ukwezi kw'icenda 2025 aho tugiye kurabira hamwe bikomeje kugenda biba bijanye n'imirwano ikaze ikomeje kugenda iba Mutama turi kumwe ari buze kutubwira ibiriko biribonekeza kuva Bunagana kugeza Kavimvira ku mupaka uza Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Mutama wiriwe neza? Mwiriwe neza murakomeye bwana munyamakuru mwongeye kwirwa neza muraho. Yego Mutama, kugeza ubu amakuru uri buze kutubwira ahagaze ute kuri uyu munsi wa gatandatu? Bwana munyamakuru, amakuru turi bugarukeho ni amakuru adasanzwe nongeye bigusubiriremo. Yego, ni amakuru ari buze kwibanda mu gace ka Nzibira kongeye kugaragaramo ibitero karundura byagabwe n'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'igisirikare cya FARDC, ibitero bya Bujumbura. yego, Ni ibitero byagabwe ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi bagamije ngo kwirukana umutwe wa 23 muri ya misozi ya Nzibira kuze kuzaho. yego, turaza kubigarukaho. Turaza kandi kubabwira mwagezweho ku bubanyi n'amakungu ko Amerika yemeje ko M23 iri kuganira na Republika ya Demokarasi ya Kongo kuzinjizwa muri leta ya muri FARDC. Biro turaza kuzinjiramo tubabwira ibiriko biratangazwa kuri iyi ngingo. Turaza kandi no kunyarukira mu bice bya Uvira uza kutubwira ko bizifashe gute. Uvira turagaruka muri Bitcoin zidasanzwe mu misozi idasanzwe cyane muri ya misozi ya Zamuheta, tugaruke mu misozi myinshi itandukanye Gomba aho akomeje kudeployinga abasirikare ba FARDC. Turaza kandi gukomeza kubabwira ibijyanye na drone za CH4 zaturutse Bujumbura zarashe Nzibira. Turareba icyo zikoze muri ibi bice. Uraza kutubwira mu nshamake ko byifashe gute? Mu nshamake ndaza kukubwira ingaruka zatewe n'izi ndege za drone CH4 ku bitero byagabwe na FARDC ndetse n'igisirikare cy'u Burundi. Mubwire ese ni bandi bapfuye cyangwa se ni ibihe byangiritse. Turaza kandi gukomeza n'aya makuru turebe biri kubera mu bice bya Warikare, Rubero aho bitangazwe ndetse byamaze kwemezwa ko umutwe wa M23 ukomeje kwarunda abasirikare batari bake. Mutama, reka turamvura amakuru yacu namwe banywanyi tubaye ikaze mu buryo bwiramvuye muri aya makuru. Kuri aho dukurikiye tukora subscribe niba ari ubwa mbere dukurikiye. Mutama, tuyaherehe? Aya makuru tuyahere mu misozi ya hano muri Uvira aho ibintu byakomeye cyane nyuma y'uko FARDC igabye igitero muri Nzibira. Yatangije operasiyo zo gusakasaka abaturage ndetse kandi na bamwe kubirukana no mu gihugu Uvira babashinja kugambana. Yego Mutama, tubwire uko byatanguye. Ni ukuvuga ngo ni abaturage batuye mu duce dutandukanye twariya muri Uvira, cyane abaturage batuye Karungwe, abaturage batuye Katongo ndetse n'abitwa muri abatuye mu bice bya Muheta. Yego, ni nyuma y'uko FARDC ikomeje kugenda ikora ubutasi ndetse kandi ifatanyije n'igisirikare cy'u Burundi. yego, Ikavuga y'uko ngo abasirikare ba M23 bari gukorana bya hafi n'abaturage bavuka hariya Iminembwe ndetse n'abandi batuye mu bindi bice bitandukanye. yego, Hano muri Uvira bashinzwe y'uko bari gukorana na bene wabo bavuka Iminembwe ndetse no mu yindi misozi itandukanye aba n'abatuye mu mujyi wa Uvira. Ibi rero byatangiye guhera mu minsi 3, yatangije umunsi guhera ku munsi w'ejo naho banjije, ariko uyu munsi ho nyuma y'uko n'ubundi neza zasanzwe zikomeje kugaragaza ibikorwa byinshi bitandukanye birimo no kwigarurira umujyi, gushaka kwigarura umujyi wa Uvira ndetse kandi bagafata kari agace ka Nzira. Biragaragara yuko FARDC yatangije cyane operasiyo zo mu baturage aho bakomeje kugenda babasakasaka imbunda ndetse kandi babasakasaka abo bambara amatelefoni bagatwara amanimero yabo bakajya kuyareba niba nta bibazo runaka bashobora kuba barateje umubare ukomeye cyane rw'uko umutwe wa M23 ukomeje kugenda usatira ibice FARDC n'ubundi nayo iba yateguyemo gusatiramo ibyo bice. Kandi barashingirwa ku bice M23 yafashe byari hafi muri Warungu, agace kangweshe, agace ndetse kandi kagasongerwe. Bikavuga ko ngo ibi bice byafashwe mu mugambi ukomeye cyane ngo agizwemo uruhare n'abaturage batuye hafi y'icyaga cya Tanganyika
muri Uvira. Ku ikubitiro rero urabona yuko abakomeje kurenganywa n'abaturage batuye ahitwa Muheta, Karungwe, Kitara ndetse n'ahitwa Katongo utibagiwe Gomba. Kugeza ubu birangiye hakozwe iki kuri ibyo byose biri kugenda byigaragaza? Kuri ibi byose rero bikomeje kugenda byigaragaza cyane cyane ni imisozi y'ahitwa za Munira, imisozi y'ahitwa Senge, aho abaturage batangiye guterera hejuru basa naho bashaka kwigaragambya. Yego, bavuga yuko leta y'igihugu cy'u Burundi idakwiye kwinjira ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo nko kwivanga mu bikorwa by'abaturage batuye mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. yego, Abaturage bavuga yuko Uvira ari igice cya Kongo gatari igice cy'u Burundi, ariko abasirikare b'u Burundi bo baravuga bati twebwe dushaka gucakaza uno mujyi tugasakasaka abaturage batuye muri uno mujyi, ngo ni ukurengera ubusugire bw'umujyi wa Bujumbura, ni ukurengera ubusugire bw'igihugu cy'u Burundi. Urabona yuko rwose ibintu byakomeye cyane kandi bikomeje kugenda bibihuza. ibi rero birahura neza n'amakuru ari kuvuga ko hari drone yo mu bwoko bwa CH4 yarashenze ibira ku isi ya saa 9:10 iturutse i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi, aho bivuga ko ikibuga cy'indege cya Bujumbura kimaze igihe cyarahindutse ibirindiro by'ingabo za leta ya Kongo bari kwifashisha mu kugaba ibitero byo mu kirere mu duce tugenzurwa na M23. Ntibiramenyekana niba kugeza ubu ngubu haba hakomeje n'ibindi bitero mu masaha ari imbere, gusa biravugwa ko kuri ubu bikomeje kugenda biba bigaragaza ko urugamba ruri kuba rubi cyane. Bikaba rero bibaye nyuma y'uko General de Brigade Muhesha Byamungu yakoreye inama yamuhuje n'abatuye mu mujyi wa Nzibira. Byamungu yavuze ko M23 yahisemo kufata kuko ariho ingabo za leta azifashishaga zigaba ibitero mu duce dutandukanye two muri teritwari ya Urungu. Abakurikiranira hafi bijyanye n'intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo bahuriza ku kuba gufata Nzibira bishobora korohereza M23 gufata n'ibindi bice by'umwihariko igisagara cya Shabandu, Mwenga ndetse na Kisangani biherereye hafi yaha. Mutama wakomeza n'andi makuru. Nukango rero andi makuru ari kugenda atangira ku mirongo imbere ku rugamba. Yego, ni imisozi hano kuri Basire, aho kigangiye kugabwa igisirikare cya FARDC mu gasozi kitwa Bukumbirwa. yego, Iki ni igitero cyari kigamije kwirukana umutwe neza sarangwa, umutwe neza sarangwa ukomeje kugenda usatira iriya misozi yahariya muri hafi y'isantire ya Pinga. yego, Ibi kandi ineza sarangwa zikavuga yuko isantire ya Pinga yo igomba gukontororwa n'uwo mutwe, kuko mu gihe isantire ya Pinga yaba iri gukontororwa na FARDC, yego, bishobora kuba byateza ikibazo gikomeye cyane kandi bigateza n'ihurizo rikomeye cyane ku rwego rudasanzwe. Rero ahangaha ubwiko twageze gushaka n'ubundi gufungura ibice byose bitanga isantire ya Pinga birimo imisozi ya Peti ndetse na Burayi, aho bagamije kwinjira muri iriya mihanda RP 1015, RP 1000 ya Pinga ndetse no mu burengerazuba bwa Pinga, ubwo ni hagati y'imisozi ya Peti na Burayi ndetse na Bukumbirwa. Iyo misozi yose rero bari gushaka kuyifata bagamije kwirukana umutwe w'intare z'abaturage. Noneho ngo iyo misozi mu gihe yaba yafashwe Bukumbirwa Fatwa yavuyemo ndetse n'ahitwa Ikongo utibagiye Peti na Burayi, ngo bakikarembe ngo kuyifata byaba byoroshye, dore yuko uramutse uri kuri ino misozi y'ahitwa za Peti na Burayi tayari ahitwa Karembe aho uri kuhareba, kandi tayari uri kureba Karembe biroroshye cyane ko wakuramo Karembe ugafata mweso umusozi n'ubundi ubona yuko muri mapu igisirikare cya FARDC cyashushanyije niwo musozi ubona yuko bafite intego ku zindi misozi. nibyo. Reka dukomeze page y'amakuru yacu tujye ku byatangajwe n'umujyanama wa Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mossad Boryus, aho yagaragaje ko M23 yabigiye kwinjira muri FARDC. Yagaragaje ibidasanzwe uyu Boryus Mossad, aho yagaragaje ko ubuhuza bwa Katari aribwo zingiro y'umuti w'amakimbirane ari hagati ya leta iharanira intwaro rusange ya Kongo n'umutwe wa M23. Birakabaye bitangaje ku munsi w'ejo ku wa gatanu ku igenekerezo rya 26
kwezi kw'icenda 2025 iruhande rw'inteko rusange ya 80 y'umuryango w'abibumbye iri kubera i New York. Uyu muyobozi yavuze ko amakimbirane yibanze aganisha ku guhagarika intambara yasinywe i Doha hagati ya M23 na leta ya Congo mu kwezi kwa Nyakanga uyu mwaka ari intambwe yatewe intambwe nziza yahaye ndetse ishobora no kurangiza ibibazo. Yavuze kandi ko mu gihe cyose hazaba habayeho ubwumvikane mu biganiro by'imbere biri guhuza M23 na guverinoma ya Congo, buri kimwe gishobora kugana ku cyiciro cyo gushyira mu bikorwa ibyemeranyijwe. Mu ntambwe Boris yagaragaje ko nk'izimaze guterwa muri ibiganiro bya Doha harimo ko M23 na Kinshasa baheruka kumvikana ku guhererekanya imfungwa babifashijwemo na komite mpuzamahanga Croix Rouge. Yavuze ko usibye guhanahana imfungwa abahuza bari gukora no mu zindi ngamba ziremereye zizana icyizere, ariko hagendewe ku gukemura ibijyanye n'amakimbirane. Agaragaza ko bigomba kuba bizakorwa mu buryo bwiza kandi bwihuse. Muri izo mpamvu umujyanama wa Perezida Donald Trump yavuze harimo ibibazo by'imiyoborere, kwegereza ubuyobozi abaturage no kwinjiza no kongera gusubiza abarwanyi ba M23 mu ngabo za leta ndetse no mu nzego z'ubuyobozi. Yagize ati ndatekereza hari inzego 9 zo kwibandaho kandi zimwe muri zo zishobora kuzatwara igihe kinini, zimwe muri zo nanone zishobora gutwara ibyumweru bike. Urugero ni nk'ikibazo cy'imiyoborere, hari ibibazo ku miyoborere, kwegereza ubuyobozi abaturage n'ibindi bintu byinshi muri urwo rwego. Ariko nanone hari ukwinjizwa cyangwa se kongera kwinjiza abarwanyi ba M23 n'abandi mu mitwe, niba bamwe babinjizwa mu ngabo za Congo abandi bagashyirwa mu nzego za guverinoma. Boris yavuze ko impamvu zimwe muri ziriya ngingo zizatwara igihe ari uko hari zimwe mu zigomba gushyirwa mu bikorwa hagendewe ku itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Yunzemo ko nyuma y'imbanziriza amasezerano abahuza bahugiye ku gushaka uko M23 yasinyana amasezerano mu rwego rwo kugira ngo bahagarike intambara. Mutama rero ngayo nguko wakomeza utubwira n'ibindi. Nuko mu bindi rero biri kuvugwa ndetse kandi biri kugaragara ni imisozi yitwa Ishabunda, naho hagaragaye igitero navuga yuko M23 yagerageje gukubita bikomeye cyane abaturage bari muri ice. Yego, ariko kavuga yuko byaje kugerera cyane kuko umubare n'ubundi w'abaturage bari kahaza bari muri ice byaje kuba bikomeye cyane ko bari bazi ko hari abaturage bagira n'ibiza kwijana na 20 abaturage bivuga yuko bahanganye nabo nubwo bajyaga kuri 40. yego, birumvikana yuko rero ibice byose igisirikare cy'M23 kiri kugerageza kwinjiramo bari gusanga n'ubundi amayeri akomeye cyane y'urugamba ruri gukoreshwamo, ari gukoreshwa n'igisirikare cya FDN bari cy'igisirikare cy'u Burundi. Imitegurire y'urugamba urabona yuko ari imiteguriro ikaze cyane, kandi akone impamvu bira bice bya Shabunda, imisozi ya Rungutu ndetse n'imisozi ya za Kiriba iri hano hasi mu Rwanda National 5, ubona yuko bikomeje gukoreshwamo abasirikare cyane cyane bigatera n'ubwo bikomeye igisirikare cy'umutwe w'intare za Turamwe. Nubwo bivuga yuko abarundi bo ubu decision bafashe cyangwa icyemezo bafashe nuko batazongera kugendana n'abasirikare bahoze no kunyumva mbere kugamba, ahubwo abazenda bazajya babohereza mu kimwe na bimwe bakagira uko bari guhangana cyangwa bari kurasa cyangwa bari gutsinda bagatsinda. Ariko kunyumva mbere kugamba nako utareka ni mu bice by'aho hafi n'ibituruka mu bice ya Rungutu, Shabunda n'ahandi hatandukanye. Iparigeze cyane cyane niko rwabo abarundi gahora yuko aribo bari gukoresha imbaraga zabo kurusha impande zitandukanye mu misozi itandukanye yegereye ahitwa Kivu cyane cyane. Yego Mutama, tubwire uko byifashe aka kanya rero turi kuvugana imisozi kugira ikiri kuhavugwa ndetse kandi ikiri kuhakorwa. Yego, uruhande y'igisirikare cy'Uburundi ni mu kazi bagishaka guhangana kandi ndetse kandi no guhatana n'umutwe w'intare za Turamwe mu buryo budasubirwaho. yego, imisozi ya Uvira y'Uburundi, Uvira Santire, imisozi ya za Kavizira, imisozi ya hano zamu
zegeye hano zamureka ndetse kandi muri kategori zitandukanye igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yego gikomeje kwakora operasiyo zo gusaka abaturage cyane cyane bari gukeka ibanga rikomeye. yego Ibi ni byatangiye guhera ku munsi w'ejo nijoro ariko bikanavuga yuko ibi byakozwe n'ubundi nyuma y'uko igisirikare cya FARDC cyatangiye inzira zo kwerekeza ariko za Munzanza ndetse no mu misozi yegereye za Mahira na Kirumbi mu cyerekezo bigana hariya muri Fizi utibagiye Mukanga n'ahitwa Kananda. yego kuri ubu ku bijyanye n'ibindi bikomeje kugenda bigaragara muri ibyo bice bitandukanye n'uko mu minsi ishize byari byifashe ni ibihe Mutama? Ni nk'ibiki bindi biri kugenda bigaragaza ko hari amakuru yaba hari ko ibyo bice bishobora guhungabana mu mutekano? Ikindi kintu gihari ni imirwano ku munsi w'ejo yiriwe muri iriya misozi yegereye hariya za Mikungu ndetse na za Masanga na za Nyarukungu muri iriya misozi yegereye za Kiringa aho operasiyo zagiye zikorwa ariko hanyuma yaho zigahagarara bitewe n'uko uruhande rw'igisirikare cy'umutwe neza Sarambwe babonye ko FDN ishaka kugabayo ibitero bikaza kurangira n'ubundi neza Sarambwe mu bice bari barimo yegereye hariya za Kashongerwa mu misozi ya Minembwe abantu basigaye aho gatoya ariko bikavugwa yuko n'ubundi ku ruhande rwa FDN igisirikare cy'u Burundi ariko igisirikare cya FARDC n'ubundi bakomeje operasiyo zo kohereza abasirikare mu misozi yegereye za Kunda ndetse n'ahitwa zatambwe hariya mu misozi igana za hariya za Mwana ndetse utibagiwe hariya mu misozi ahitwa ku musozi w'umugabo wiswe ngo ni Murozi hari hafi cyane mu byerekezo bigana Mutangara n'ubundi gisirikare cy'u Burundi FDN na gisirikare cya FARDC n'abayibo special force muri rusange bakomeje kuzanwa aho ngaho gahunda ari ni ugutangatanga imisozi yose n'imirimo kugira ngo n'uburyo twagomba ibitero ku bice byose birimo kubirindiro ku ruhande rw'indazasambwe muri yego Mutama nyemerera tujye kuri paji ikomeye n'ubundi tujye mu majyaruguru tubabwire biri kugaragara mu buraruko iwarikare urugamba rukomeye rwakaze kuva mu gitondo cya kare ari kumvikanamo za misiri ubwo turagaruka n'ubundi utujyana n'ahandi nawe ugende tubwira ibiri ko biragenda vyibonekeza. Mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi kw'igenekerezo rya 26 kwezi kw'icyenda 2025 mu gace ka Warikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu duce twabereyemo imirwano ikaze ahabaye intambara ikomeye aho habaye imirwano ikaze hagati y'ingabo za leta n'abarwanyi ba M23. Inkuru zibanze ziravuga ko FARDC yiyemeza gukoresha misile zijyanye n'ibikoresho bya gisirikare byo mu kirere ndetse na za terari mu kugerageza gusenya ibirindiro by'umutwe wa M23 no kubuza abanzi kongera gutera ibice bya Pinga na Mpeti bikaba byibasiwe bikomeye n'iyi mirwano. Amakuru aravuga ko kugeza ubu ibintu bitoroshye, amakuru yo ku mirongo y'urugamba avuga ko ibintu bitoroshye, aravuga ko imirwano yatangiriye mu buryo bukaze mu masaha ya mu gitondo aho ibitero byibanze bikomeye byibasiye imirongo y'itumanaho n'imiyoboro y'abantu bikaba rero bizasenye bikomeye ibirindiro bya M23. FARDC yarashe ikoresheje frappe aérienne ndetse n'ibisasu byo mu bwoko bw'imodoka idasanzwe zikaba ziri kugenda zifashishwa kugira ngo zikore icyo bise point d'appui. Ibikoresho byabo bigatuma barushaho gutera mu buryo budasanzwe. Biravuga ko ibingibi byatumye abaturage bamwe na bamwe bava mu byabo. Abatanga bamwe bari muri ibi bice biri kweramo imirwano baravuga ko hagiye haboneka ibyuma bidasanzwe, amajwi yagiye yumvikana mu mihana ituyemo abaturage ndetse hari n'ibisasu biri kugenda biturika bigatuma abaturage bamwe barushaho kugenda bahunga bava mu byabo. Bibaye mu gihe n'ubundi indi mirwano ikomeye ikomeje kumvikana mu bice byegereye Rubero amaze iminsi yarungikwa abasirikare benshi. Bikavuga ko rero aba basirikare nabo bafite gahunda ikomeye yo kwerekeza ibutembe, byatumye FARDC igira umujinya wo kurwana mu buryo budasanzwe. Nguko rero Mutama wakomeza utubwira n'ibindi muri Warikare birenze kuri bitwabashije kumenya. Nuko rero Warikare ukomeje kuzamba nyuma y'uko Warikare ibintu bikomeje kugenda bikomerayo. Yego
ni ukuvuga ngo ibintu byazambye kandi byahinduye isura ku rwego rudasanzwe mu buryo burenze uko twatekerezaga. yego iyi ni Warikare, nakubwiza ukuri yuko uhereye muri Warikare santire yaho, yego ukareba kuri iriya mihanda rute nationali gatatu, ukareba muri byerekezo bya Nyasi hariya mu majyepfo ya za Busisi, ukareba mu byerekezo bya Kasindi kwa za Musenge hariya za Kabamba, yego ni ahantu igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gishaka nyuma y'uko umutwe wa makumyabiri na gatatu nawo yego wagaragaje ubushake kandi n'imbaraga Mutama sinkumva neza. Ndakumva uri kutubwira? Narindi kukubwira ni urugamba ubona yuko ruri gutegurwa kandi no gukorwa bwa kinyamwuga bari gukoresha imbunda ziremereye. Yego Ni ibitero bitandukanye by'ubwone biri kugaruka mu masaha bakoresheje ibitwaro byiganjemo izi drone za CHO. yego Ibi rero nkakubwiza ukuri ko iri buze gukomera cyane kandi iri buze no kuba ihurizo ukurikije uburyo kibiri gukorwa mu buryo budasanzwe. yego Kandi ishusho nyakuri iri kugaragara ku mirongo y'indege ku rugamba, ni urugamba ubona yuko ku ruhande rw'umutwe neza kurambwe ari kuvuga yuko iyi misozi ya za Kiburi, imisozi ya za Karari, imisozi ya za Busurundi, ya misozi itandukanye hafi n'era na za Warikare, by'umwihariko iriya misozi ya Mweso yitegamiye cyane cyitwa ariyo n'ubundi FARDC iri gushaka. yego Urabona yuko iyi misozi uruhande rw'umutwe neza kurambwe bari kuvuga bati tudafatiyemo hamwe ngo dukomeze tubarize n'imana ndetse n'abasirikare b'abakomando muri misozi ya za Peti ndetse na Marimo n'ahandi hatandukanye, yego dushobora kwisanga mu kaga gakomeye ndetse kandi akaga gashobora kutubana ihurizo ku rwego rudasanzwe, dore yuko iriya misozi ya Nyasi, Mubanda, imisozi ya Taweza, za Buringa, Mapombo, Kigoma ndetse n'ahitwa Ishuga, Nsindo, Kibuga, Kabonge, Rimangi, ni ibice byamaze gushyirwamo FDL ndetse kandi n'abacancuro b'Ababiligi ubona yuko biteguye guhangana bamanuka mu byerekezo bya Miyanga ndetse n'ahitwa Busurundi, byegezanya Bitekeri, Kirambo na Busurundi na Birito. Ariko nubwo bari kubitekereza biravuga yuko ari azambarata n'ahitwa za Kashiri mu byerekezo bigana hari za Bunyakiri n'ahitwa za Mingazi n'ahitwa za Musenyi. yego Ibyo ni ibice bihana intera itari iya hafi ndetse kandi itari iya kure na teritwari ya Warikare, yego ariko bifite isano n'urugamba ku buryo rushushanyije ku ruhande rw'intebe zatarambwe, kuko uruhande rw'intebe zatarambwe bashushanyije mapu yo gutangatanga iki gisirikare cya FARDC ndetse kandi bibanda mu bice badeployinzemo intwaro ngo kugira ngo bagerageze nibuza kureba ko babamburamo nkeya. yego Ubwo ubona bitoroshye n'ubundi FARDC ibice byose byaraza Rukisani n'imisozi ya za Rukoti bagiye biruwe n'ahariya za Matenda na za Mambute na za Mondindi utigeze Kefira n'Ikatonga na Muhuru bamaze kubaka igikuta gikomeye cyane cy'uko uyu mutwe utazabona aho winjira uturuka. yego reka tujye i Goma naho turebe ari kuhavugwa mbere yuko turi buze gukomeza n'ubundi no mu bindi bice ugenda utubwira umwuka uhari. Turababwira ko rero abantu benshi batawe muri yombi mu mukwabo wakorewe mu gace ka Kasika mu rukerera rw'ejo kuwa 4 ku igenekerezo rya 25 kwezi kw'icyenda bikozwe na AFC M23. Ubwo turagaruka nawe utubwira n'ibindi bikomeje kugenda bigaragara. Mu bafashwe harimo abagabo, abasore ndetse n'abayobozi b'amadini barimo n'umupasteri, abadiakoni, abavugabutumwa bari mu nzira bajya gusenga mu gitondo nk'uko bitangazwa ndetse bikemezwa na Radio Okapi. Abatangabuhamya benshi bavuga ko iki gikorwa kibanze kuri Avenue Murigi ku bwinjiro bw'ikigo cya gisirikare cya Kakatindo muri commune Kalsimbi hagati ya saa 8 na saa 12 za mu gitondo. Uyu mukwabo ukaba ukurikira indi maze gukorwa usobanura ko ugamije kurwanya ibyaha bikomeje kugenda bigaragara muri iki gisagara.
bikaba rero kuri ubu bivugwa ko iperereza rigikomeje kugira ngo hamenyekane byinshi kuri aba batowe muri yombi ivyo bakekwaho. Mutama wakomeza ko tujyana mu bice bya Mwengo ukatubwira ibiri kuberayo, noneho tugahita tuza tureba bavugwa mu bubanyi n'amakungu tukagaruka ku bivugwa hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Nuko rero mu misozi y'Mwenga nta kindi kintu kivuga naho ni deployment zidasanzwe n'abasirikare b'intarumika bakomeje kuzanwa ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC. Yego. Ndetse kandi no ku ruhande rw'abaturage mu bice bisa naho bihegereye biri kuvugwa ndetse kandi byemezwa yuko abasirikare. Yego. Imisozi y'Araba Kamani Yego. Mutama ntabwo nkumva neza. Ntabwo ndi kukumva, wenda reka tugerageze twongere tumugarure ku murongo, ariko mu gihe tutaramugarura reka tubabwire ibijyanye n'ibiri kuvugwa mu makuru akomeye yaremereye ajyanye n'u Burundi. Oro bivugwa ko ingabo z'u Burundi FDNB n'ingabo z'u Rwanda zemeje ko umusirikare w'u Rwanda umushoferi Sergeant Emmanuel Sadiki yarenze umupaka ku wa gatatu akinjira mu Burundi ariko ntizihuza ku mpamvu yatumye arenga umupaka. RDF yo iravuga ko Sergeant Sadiki yayobye atabishaka akambuka umupaka wa Gasenyi Nemba mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'u Rwanda. Polisi y'u Burundi ikamuta muri yombi. Ingabo z'u Burundi zo ziravuga ko uwo musirikare wazo ubufungiye kuri station ya polisi ya Kirundo muri commune Busoni mu ntara Butanyerera mu majyaruguru y'u Burundi, ariko FDN bivuga ko Sergeant Sadiki yisobanuye ko yayobye inzira imusubizaho yaravuye mu kabari kari hafi cyane y'ikigo cya gisirikare cya Gako kirimo n'ishuri rya gisirikare. Mu itangazo ryasohotse ingabo z'u Burundi zivuga ko umusirikare yagerageje guhunga ariko biba iby'ubusa ubwo yaramaze kurenga metero 700. Polisi bo ku mupaka bamuta muri yombi ubu akaba afunzwe na polisi ya Kirundo mu gihe amaperereza akomeje. BBC gahuza miryango ntiyashoboye kugenzura mu buryo bwigenga ibivugwa n'impande zombi. Mu gihe cyashize u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagiye batangaza amakuru y'abasirikare bo ku mpande zombi bafashwe barenze umupaka, ariko ubu nibwo bwa mbere mu myaka ya vuba aha ishize ibi bibaye hagati y'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Mu itangazo ryasohowe na RDF ivuga ko ibabajwe n'ibyabereye ku mupaka ibihugu byombi basangiye ndetse ko izakora ibikorwa bizangombwa mu rwego rwa diplomasi na leta y'u Burundi kugira ngo basubize uwo musirikare mu Rwanda. Umubano w'u Burundi n'u Rwanda wabaye mubi kuva mu mwaka wa 2015 ubwo Gitega yashinjaga Kigali kugira uruhare mu igerageza ryapfuye ryo guhirika ubutegetsi mu Burundi no gucumbikira bamwe mu bari bahuriye muri uwo mugambi. Kirego u Rwanda rwakomeje kugenda ruhakana. Mu kwezi kwa 10 muri 2020 abari muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga b'impande zombi bahuriye ku mupaka wa Nemba Gasenyi umuhate wo kuzahura umubano hagati y'ibihugu byombi wari utangiye ibintu byasubiye irudubi mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere 2024 ubwo Burundi bwongeraga gufunga umupaka wabwo n'u Rwanda mu mpera z'ukwezi kwa mbere muri umwaka wa 2025. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze ko nta gihamya atanga ku Rwanda rufite umugambi wo gutera igihugu cye, ariko mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe atanga ko igihugu cye n'u Burundi byari biri mu nzira yo kureka ubushyamirane no kumvikana. Umubano hagati ya Gitega na Kigali warushijeho kuzamba ubwo Burundi bwoherezaga ingabo zabwo ku butumire bwa leta ya Kinshasa gufatanya n'ingabo za leta FARDC kurwanya inyeshyamba za M23. Abategetsi b'u Rwanda bagaragaje ko batishimiye icyo gikorwa kuko bashinje ingabo za FARDC gufatanya n'umutwe FDLR. Abategetsi bavuga ko uteje inkeke ku mutekano w'u Rwanda. Abategetsi b'u Burundi nabo bagiye bumvikana bashinja u Rwanda gukorana n'umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bwa Gitega kandi ko nawo uwafatanya n'umutwe wa 23 kurwana.
kenshi Loni na leta ya Kinshasa bakaba rero baragiye bavuga amakuru atandukanye kuri iyi ngingo. Ivyo rero benshi bagiye bavuga ko bigomba kuzamo ibijyanye no gushyira mu bushishozi kugira ngo ikibazo cy'umutekano muke muri aka karere kibonerwe umuti. Ngayo nguko Mutama niba twumva watujyana no mu bindi bice byo muri Sud Kivu katubwire mpumeko ihari. Mutama uratwumva? Ndabumva no ibice bya Sud Kivu nta kindi kiri kuhavugwa ndetse kandi nta n'ikindi kiri gukorwa kidasanzwe. Yego. Ntabwo hari humvikana ibitero bidasanzwe. Yego. Tegurwa ku ruhande biraza kurangira mu iciro ry'imigani ikomeje kuvuga ku ruhande rwa Palestine bakomeje kuzanirwa ariko nibagaye ibitero ariko siko byapenda bwana munyamakuru. Byagenze gute Mutama? Nyuma y'uko izo department ziba ku ruhande rw'ingero z'abarangi hari abasirikare bari bafite mu misozi ahitwa Byungu. Yego. Hari abasirikare bari bafite ahitwa Nkoto mu misozi yegereye Muriri. Yego. Bazamuka amashyamba yahitamo kuzamuka Businga. Rero icyaje kuba baje nabo gukubitana n'igisirikare cya FARDC abasirikare bari bafite za hariya. Yego. Weza abandi barishunga basa naho bakoreyeho uruziga. Yego. Ubwo ruziga rero rwakozwe ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC nirwo rwaje gutuma n'ubundi uruhande rwa FARDC ku ruhande rw'FDL bece gisirikare cy'Uburundi mu makuru nkomeje kugenda amabwa. Yego. Bagerageje kohereza abazarenda imbere abo bazarenda baranga ariko basigaye ko ibyo bari babizi ndetse kandi barera bakizi. Yego. Binjira neza cyane muri aya mashyamba ya Zaburinga n'ahitwa za Mukongo n'ahitwa mu bitekerezo bigana za Byungu. Rero aho muri ayo mashyamba niho habereye icyerekezo. Yego. N'indege zari zihetse abasirikare za kazuguzugu zamanukagamo abakomando ba FDN ndetse kandi na FARDC. Ubwo birumvikana ko ari hito. Izo ndege zazaga muri ibyo bice ziturutse Mutama? Izo ndege zazaga ziturutse ahitwa Bunyambuzi no mu misozi ya za Kasuka. Yego. Iyo misozi za Kasuka cyangwa se za Kembe. Yego. Misozi strategique kuko muri nacyo cyatumye ya confidence cyangwa se imbaraga zo gukomeza kuko n'ubundi bakomeza bakina ubundi aho abantu bari kwari bateze kirasa naho turi ku misozi. Yego. Uyu mutwe wari ufite abasirikare mu misozi yegereye za Mayuwano, ufite abasirikare mu misozi yegereye za Mutenzi, ariko muri iyi misozi ya Mutenzi na Kamba iriya mihanda y'International gatatu ni imihanda ubona yuko umuntu uri muri iriya misozi yegereye za Kembe ndetse na za Bunyamvuri abareba neza cyane muri ibyo bibaya. Nicyo rero cyanatumye ku ruhande rundi rw'eza saranga bivuga yuko bashobora kuba banatakaje urwego ruri hejuru. Yego. Reka rero Mutama duhite dukomereza n'ubundi kuri iyi page tubwira abadukurikiye ko AFC yahamije ko ishaka kubohora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo urakomeza tujyana no kuzindi akisi tubwira ibiriko biragenda vyibonekeza. Umuyobozi mukuru w'ihuriro rirwanya ubutegetsi bwa leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo Corneille Nangaa yatangaje ko bafite inshingano yo kubohora igihugu abatuye mu duce babohoye bakazagerwaho n'imiyoborere myiza. Yabigarutseho ubwo yasozaga amahugurwa agamije kongerera abakozi ubushobozi ku igenekerezo rya 23 kwezi kw'icenda 2025. Nangaa yavuze ko impinduramatwara bari gukora ikubiyemo impinduka zikomeye. Ibice twabohoye bigomba kugerwaho n'imiyoborere ntangarugero niko yagize. Akomeza agira ati akazi kacu ni ukubohora Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, by'umwihariko abaturage ba Kongo basubizwa agaciro. Yashimangiye ko impinduramatwara ikenewe cyane cyane ko guverinoma ya Kinshasa yananiwe kuyobora igihugu iheza abanyekongo bamwe abandi irabihakana. Nangaa yavuze ko ubutegetsi buyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo butemewe n'amategeko kuko Perezida Tshisekedi atatowe, bityo ko nta nzego z'ubutegetsi ziriho i Kinshasa. Yavuze ko amezi 9 AFC maze iyobora Goma na Bukavu byereketse abanyekongo ko bashobora gukora impinduka nziza.
nanga yijeje abo mu bice bitandukanye bitarabohorwa ati turaje mutugezeho turaje mutegereze turi mu nzira. Akaba rero yatangaje amagambo mu gihe urugamba rukomeye kandi rukomeje kugenda rugaragara mu bindi bice, aho rero benshi bavuga ko bikomeje kugenda bigaragara bishobora kuza kuvamo akaga ndetse n'ibyago bikomeye mu gihe atagira igikorwa. Mutama rero ngayo nguko ni bizatangajwe n'uyu munyapolitike agaragaza ko biteguye urugamba kandi bakomeje gahunda zo kurwana. Ndagira ngo tujyane ku zindi axe naho tubwire ibiriko biragenda vyibonekeza. Kuzindi urugamba rero ahangaha ndagira ngo tunyarukire muri Sud Kivu, aha twibande ku misozi ya Zakizi ndetse na za Warungu. Yego. Ibitwaro bya Nyamugigima, ibitwaro Karundura. Yego. Bikomeje kugenda bigaragara mu misozi ya Warungu kandi n'imisozi ya Kivu. Yego. Imisozi ya Warungu uburundi buvuga yuko bushaka kuyihinda mu rwego rwo gufata ku busugire bw'igihugu cyabo ngo baburinde. Yego. Ari nyuma yuko intare za Sarambwe zatangaje yuko ibitero biri ku Kodesa intwaro ziri guturuka bagomba kuzajyayo bakazihagarika. Yego. Mwe cyane yuko ariyo mpamvu igisirikare cy'Uburundi aka kanya kiri kuvugana. Yego. Biri kuvugwa yuko yamaze kugita abasirikare mu misozi ya Ngoma. Yego. Kugita abasirikare mu misozi yegereye ahitwa Ngweshe, ariko wakanye cyane n'ubwo mu misozi ya Ngoma ari hafi y'umuhanda nationali kabiri mu byerekezo hasi za Kashongerwe. Yego. Uko Kashongerwe imaze ifite mu maboko n'intare za Sarambwe. Yego. Birumvikana yuko ibyo bintu bibuze gukomera cyane kandi birumvikana yuko ibyo bintu biri buze guhindura ukurikije ibintu bikomeje kugenda bigaragara. Yego. Ukurikije uburyo ibintu bihagaze aka kanya. Yego. Uruhande rw'igisirikare cya FARDC. Yego. Bazanye abasirikare nduba, ariko cyane cyane ku ruhande rw'abasirikare b'Abarundi. Yego. Gahunda bafite ngo yo kugaba ibitero muri iriya misozi yegereye ahitwa muri iriya misozi yegereye za Kakuku ndetse n'ahitwa za Kamongo n'utundi ntare za Sarambwe bivuga yuko zifite abasirikare muri ariya mashyamba. Yego. Aha kandi noneho operasiyo ziri kuba muri bino bice biravugwa noneho yuko hatangijwe na operasiyo hagati mu baturage batuye muri bino bice bya hano muri Minembwe, aho ngo hatangijwe gusakwasakwa ku ruhande cyangwa se guperereza amakuru ku baturage batuye bino bice kugira ngo bamenye se ninde ucundikiye umusirikare w'intare za Sarambwe cyangwa se ni uwuhe mubyeyi ufite umusirikare w'intare za Sarambwe cyangwa ubarizwa muri twirwano. Bikavuga yuko bamwe mu basirikare bavuka muri ibi bice bagiye bagaruka n'ubundi bakaza mu bice by'iwabo bagakomeza kuhatengerera ari abasore cyangwa ari inkumi, ariko n'ubundi operasiyo zo kurwanya intare za Sarambwe bakizifite. Niyo mpamvu rero bivuga yuko izi operasiyo zatangijwe Abarundi bose begereza abasirikare muri biriya bice byegereye za Warungu ndetse n'ahitwa za Sirotwa, Kakomba, Katembo ndetse n'ahitwa za Murungu. Biravuga yuko bakuyemo bamwe mu basirikare b'abazirinda n'ubundi bavuka muri biriya bice boherejwe muri Minembwe hafi ya za Kakuku ya kabiri ndetse n'ahitwa za Kamongo. Yego, reka dukomeze page y'amakuru yacu tujye kubiri ko biragenda bitangazwa kuri MONUSCO. Ubwo turagaruka n'ubundi tujya ku yindi axe ugenda utubwira ibijyanye n'imirwano bikomeje kugenda vyibonekeza. Ni umuyobozi wungirije w'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubutumwa bwiswe MONUSCO, Viviane Van de Pierre, yemeza ko inzira ya politiki ariyo yonyine izakemura intambara imaze imyaka myinshi mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ibi yabigarutseho kuwa gatatu ku igenekerezo rya 27 ukwezi kw'Icyenda 2025 ubwo yasozaga uruzinduko rw'iminsi 3 yagiriye Beni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Viviane yavuze ko intambara atari umuti w'ikibazo, agaragaza ko hari izindi nzira zakoreshwa. Yagize ati
intambara si igisubizo mu gihugu na kimwe ku isi. Hari ubundi buryo burimo inzira z'ubuhuza. Ibyo bisaba igihe kuko ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo kiragoye cyane, kuko hari amateka menshi akomoka ku ya nyuma y'ubukoloni. Abantu benshi barababaye, abagore barababaye, abana barababaye, kandi nabere Viviane asanga amahoro yo mu burasirazuba bwa Kongo yaboneka binyuze mu nzira ya politike, kandi ari nayo Loni na MONUSCO bashyigikiye, nubwo atari byo biyoboye ibiganiro. Ati ntabwo ari twe tuyoboye iyo nzira, ahubwo ni Qatar, umuryango wa Afurika yunze ubumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turayishyigikiye kandi twiteguye gufasha leta gushaka igisubizo kuri iki kibazo kimaze imyaka. Nyuma yo kuva Beni muri Kivu y'Amajyaruguru, umuyobozi azerekeza Ibuniya ni muri Ituri mu ruzinduko rw'iminsi 3 muri iyo ntara. Akaba amaze imyaka myinshi ahangayikishijwe bikomeye n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bigaragara muri ibi bice. Kuri ubu biravugwa ko akomeje urugendo rwo kugira ngo ibintu bikomeje kugenda bijya mu buryo, nubwo kugeza ngo bitangazwa ko deployment y'abasirikare n'ibikoresho irakomeje, ibigaragaza ko urugamba rugomba kwitegurwa, ibigaragaza ko ibintu bitameze neza. Mutamaro ndagira ngo nubundi duhite tubihuza, tubwire ibice kuri ubu biri gukorwamo deployment, tubwire ibiri kujyanwayo ndetse n'igihe byatangiriye. Aha rero ibice bikomeye gukorwamo deployment bwana munyamakuru. Yego. Yahitwa za Murembe, twari turi n'ubundi Minembwe, gahanda tangira ku bice intebe za Sarambwe zirimo. Yego. Ni imisozi ahitwa Butezi, ahitwa za Kabugi, n'ahitwa za Wangoyi, mu misozi ya za Burunga, Matare, n'ahitwa za Nyabantu. Yego. Nyabantu ngira ngo urabizi yuko aka kantu n'akumura bagomba kukamenya, ni agace gatuwe n'abantu benshi bakungahaye ku butunzi bw'ubworozi. Yego. Ahantu rero niho cyane neza Sarambwe za deployinze abasirikare, ndetse kandi no muri iriya misozi yegereye ahitwa Sakasingisi, n'ahitwa za Kisasa, hafi ya misozi n'ubundi yenda kwegera mu byerekezo bitari hafi neza cyane ku nkengero z'Amajyaruguru. Yego. Aha rero ku ruhande bwana munyamakuru w'igisirikare cy'u Burundi ni hafi y'ikiyaga cya Tanganyika bwana munyamakuru. Yego. Mu misozi yegereye ahitwa za Kigongo, Makabora, Kasekesi, Swima, Mwezi, ndetse n'ahitwa Useni, Bavimvira, Kiriba na Runingo. Yego. Ariko mu misozi ya za Kavimvira hafi y'imihanda za Route Nationale 5, hafi mu cyerekezo kigana umuhanda RP 1502. Yego. Neza uriya muhanda wa Gatumba werekeza mu byerekezo bigana hariya Bujumbura mu majyaruguru y'ikiyaga cya Tanganyika. Yego. Aho rwose amakuru dufite nuko hari kuzanwa abasirikare b'abarundi cyane, kuko abarundi bo bari kuvuga bati nta musirikare wa FARDC hano hantu twashaka, kuko FARDC kurinda umujyi wa Uvira, kurinda Kazimvira, kurinda Kawezi, kurinda Muheta, kurinda imisozi ya Kigongo, Useni, tayari cyangwa se igare kutugambanira. Bwana munyamakuru nuko ibintu bihagaze urabona yuko bitoroshye na gatoya. Reka duhite dukomereza mu makuru akomeye ari kuvugwa muri politiki Kinshasa, aho ku munsi w'ejo kuwa gatatu ku igenekerezo rya 24 ukwezi kw'icyenda 2025 umunyamabanga mukuru w'ihuriro riri ku butegetsi Union Sacrée de la Nation yashyize ahagaragara urutonde rw'abadepite 73 ku rwego rw'igihugu batarashyira umukono ku cyifuzo cyo kuvugurura ubudahemuka bwabo kuri Perezida Felix Antoine Tshisekedi, Perezida wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, akaba n'umuyobozi mukuru w'iri huriro rifite ubwiganze ku butegetsi. Aba badepite barimo n'abakada ba UDPS nka Augustin Kabuya, umunyamabanga mukuru w'ishyaka, na Amis Makutamo, perezida w'urugaga rw'urubyiruko. Harimo kandi abahoze mu ihuriro FCC rya Joseph Kabila nka Geneve Inagosi na Mende Omalanga, ndetse na Kaspe Mbindure uzwiho kugira uruhare mu gutembagaza ibiro vya Vital Kamere, Professeur André Mbata Mangu,
babujijwe inyuma yo kongera Yesuen yibukije ko umuntu udashobora kuba mu ihuriro Union Sacrée de la Nation kandi ntabe umwizerwa ku muyobozi mukuru wa politike Son Excellence Tshisekedi Tshilombo ari ibintu bitagaragara neza. Itangazwa ry'ibi bintu ryongeye kubyutsa impaka ku bijyanye na discipline n'ubufatanye mu ihuriro ry'imitwe ya politike iri ku ruhande rwa perezida nk'uko iyi nkuru dukesha urubuga Seti igibivuga. Mutama rero ngayo nguko navugwa muri politike, komeza n'ubundi tujyane ku mirongo y'imbere y'urugambo genda twapodatinga ahantu utango rero mu zindi updates zihari cyane. Yego, nyuma y'uko n'ubundi FARDC nyuma y'uko igisirikare cy'u Burundi narindi kukubwira ko cyaje kurinda abasirikare muri ibyo bice bitandukanye twagiye tugarukaho. yego, za Kiriba ndetse n'ahitwa za Runingo. Ubu nyuma y'uko n'ubundi neza zatarambwe zibonye ko FARDC gahunda ifite ariyo gukomeza iriya misozi ya za Ruberuzi n'ahitwa za Kakamba izamuka Manyora. yego, ubu intare zatarambwe nazo zamaze gushyira abasirikare b'intarumikwa ngo b'abakomando mu misozi yegereye Kamanyora, Bugarama, Muganza ndetse no mu misozi yegereye Nyangezi mu rwego rwo kugira ngo bacunge neza byimazeyo umujyi wa Bukavu kuko barabona yuko FARDC n'igisirikare cy'u Burundi bawushaka. Mutama reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego murakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka dusoreze ngaha tubashimire cyane ko dukurikiye bwa mbere cyo ndasabone ntuzongere gucikwa n'andi makuru ndetse n'ibiganiro tubategurira ndetse tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.